bahwa Khamil Quran Mandua Aceh Utara. Orang tuanya siswa yang ibu-ibu. Dan bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menjadi anak yang dapat kami banggakan. Hari ini, izinkan kami melihat dari tersenyum karena kami. Doakan kami ayah ibu, bapak ibu yang selalu dinikmati. Pak, tidak pernah terlintas di benak kami, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian pesan dan pesan daripada angkatan hari Nafisa kelas 12 digital dengan jumlah hafalan 8 juz 5 lembar. Ratu Laila Syakila kelas 12 digital tempat. ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. فأعرض عنهم وتوكل على الله. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقالوا هودا أو نصارى تهتدوا قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Kuatkan hatimu, lapangkan hatimu, secepat saya tahu di sana itu kakaknya, kakak Zazal kuliah. Jagalah